Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nezomkhokha. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Namhlanje ngikuphathele ama-teaser omkhokha, izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. So la ngizoqala-ke ngendaba ethinta ukhulekani naye-ke lapha uSphamandla. So laba veza ukuthi-ke ibandla lakhe ukhulekani lizoqhubeka-ke limlinde ukuthi-ke buye entabeni njengoba-ke khuphukile. Babeke sebeveza ukuthi-ke uMthembu uzodlulisa-ke umlayezo ongemuhle kahle kuyena uSphamandla. Okunye-ke futhi abakuvezile baveza ukuthi-ke uSphamandla uzokwethula-ke indaba ezibuhlungu, indaba-ke ezingezinhle kahle eyithinta yena-ke ukhulekani. Baphinde baveza ukuthi-ke uSphamandla uzobiza kumhlangano ophuthumayo, umhlangano womndeni othinta-ke ukungabuyi kwakhe ukhulekani lapha entabeni. Okunye-ke futhi abaphinde baveza ukuthi-ke uSphamandla uzotshela-ke amadoda omkhandlu ukuthi-ke awatshele wonke amagatsha aloku ibandla lamaJudiya ukuthi-ke bangayi enkonzweni ngenxa yalesi simo ababhekene naso sakheka ukhulekani. Babeke sebeveza ukuthi-ke uSphamandla uzogcina-ke samukelile isinqumo-ke sobe sithathwe ubaba wakhe uMvelase, noma yize-ke kuzobe kunzima kodwa kuzogcina amukelile. Ngidlule ngiye lapha kuNdlovu, baveza ukuthi-ke uNdlovu uzobe engayizwa-ke le ndaba yokuthi akuyiwa-ke lapha enkonzweni, uzobeke nenkani, uzozeke ebhokelena uSphamandla mayelana-ke nokuya enkonzweni. Baphinde baveza ukuthi-ke uNdlovu uzoya-ke lapha enkonzweni nebandla lakhe kukhulekani ngenkani. uSphamandla uzobeke sefika ebandleni and-ke uNdlovu uzobona-ke into akangakaza ayibona. Kuzophela konke ukuphapha. Ngidlule ngiye lapha kuNomkhosi, laba veza ukuthi-ke kuzoba nzima for Nomkhosi ukuthi-ke accept ukuthi-ke ukhulekani akasekho. Baphinde baveza ukuthi-ke uNokubonga benoMabusi bazofika-ke bethi-ke bazoduduza yena uNomkhosi, kodwa kuNomkhosi uzobaxosha kabuhlungu. Ngidlule ngilapha kuMazungu, laba veza ukuthi-ke uMazungu uzotshela-ke ingane yakhe uNokubonga ukuthi-ke umndeni wakwaMthembu uyamkweleta, kumele kumnike zonke izinto ababemthembise zona. Kulezo zinto uzobeke bala nemonto. Uzobeke serious uMazungu ngayo-ke le ndaba yakhe uNokubonga, uzozeke etshele umyeni wakhe yena-ke uMaphalala. Ngidlule ngilapha kuGabisile, laba veza ukuthi-ke uGabisile uzolungiselela i-matric dance yakhe, kodwa-ke izinto izobeke zinzima for yena, uzogcina-ke ethathe isinqumo esingesihle kahle ngayo-ke lapha i-matric dance yakhe. Aphela lapha-ke mbukela ama-teaser umkhokha, ngiyophinda-ke futhi ngibuye namanye ama-teaser. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and-ke usubscribe. Ake ngithi-ke danke, ngiyazibongela.